Kedorbar Lok Sabha Baraja Sabha kini tai mentang sengi halor kemat peyadai bat kejingkran ke Presiden Keri ha kejing syong dorbar lang jong boro arteli kiyeng dorbar ke Parlimen. Lahaban pinsange ya kejing syong dorbar ha baro arteli kiyeng dorbar ke Parlimen nadu arbaje mensengi hadian kejing persya kiliang persya halor ke Hindenburg Research Report ya ke Adani Group. Menteri Ketnat Port Shipping Waterways bat Ayush Usar Benanda Sonowar lople patba ya kajingelang Sustainable Financial Working Group ke Beningkong hapo kajinglong Presiden ke India ha Guwahati mentagasngi u National Security Advisor u Ajit Doval ulaya kendo bat u US Secretary of State u Anthony Blinken hinen kesngi ha Washington. Baro ar kilaya sam kiliang ye kijing babon ki bakta ikathan bakaperthai bat ha kanu kerukom penang penklan ye kijing dai ha pedeng India bat ke US. Menteri Ketnat Chemicals and Fertilizers Mansukh Mandavia ulayaro e kamang tingka ke sarkar pedeng nak beta ke jingkir da khatwei pensan sien ha ke jingtha na ke benta ki karkhana shna dawai mentausnem.